Kenny, dobro večer. Dobrodošli u CZKD bioskop. Već tradicionalno muzički bioskop Jovan Bačkolja, ili razlog doktor Jovan Bačkolja iz Venetske arheologije, predstavlja danas film koji možda nije toliko nov, nije ovogodišnja produkcija, ali ga do sada nismo prikazivali, a želja nam je da godinu u kojoj se javljaju kontroverze zbog godišnjice pokreta, odnosno muzičkog pravca i pokreta panka, počnemo sa ovim razgovorom o fanzinašenju, jednoj samoorganizovanoj produkciji koja je Siniša Dugović u ovom svom sjajnom filmu počeo da objašnjava. S nama ćemo se time i dalje baviti na drugi način, a večeras zašto muzički bioskop Brasnića i Joca, a šta je bilo fanzinašenje, čućemo od dvojice. Sa nama je večeras zaista naš dragi gost koji ovde je imao pre 2 meseca i samostalnu izložbu, Danilo Milošev Osto. Ne mogu da zamislim bolju osobu sa kojom smo mogli pričati o fanzinašenju i ne mogu zamislim nekoga koji bi mogu bolje pitanje, mislim da se prolazim ja na Bačkovi. Sad vas pozivam da nam objasnite šta će da se desi večeras. Dakle, u ovom jednom uvodnom delu nećemo puno dužiti, prvo da pogledamo film, da svi imate posle mogućnosti za neke komentare i neku, kako bi rekao, sugestiju. Film je, kako je Aleksandra rekla, star nekih 5 godina da bi doživio tu neku svoju, kako se to govorilo, prvu petoljetku, ali je i dalje interesantno, zanimljiv i bavi se temom koja će biti uvek sveža, dakle nije imao s jedne strane tu istorijsku perspektivu, a sa druge strane film dosta dobro deluje i danas, jako je rađen, kako sam ja znao, neki katastrofalni usluge i tako dalje, dakle nema tu neku omeđenost, neku datumsku nivo godine kada je snimljen i tako dalje. Film je bio na nekim festivalima, ali vrlo je popularan na YouTube i na sličnim pretraživanjima i tako dalje. Što se tiče našeg gosta večeras Vostoka, možda on ima neku, kako bi rekao, što imaš sad neku distancu od 5 godina od ovog filma, koje su tvoje, recimo, za sam film, da ću posle nastaviti priču kao istorijsku malo šire priče, perspektivu. Pa jednostavno mislim da je Siniša Dugović koji inače nije mogo da dođe večeras, treba i ona nije otkazao u posljednjem momentu. Da, on je, recimo, bio bitan autor Lo-Fi. Negde pod kraj 90. 98-99. godina bilo je proglašeno neko neformalno bratstvo i jedinstvo Lo-Fi filma i underground stripa. I Siniša Dugović koji je autor večerašnjeg filma je bio jedan od najistaknutijih autora Lo-Fi filma. A kako se zove, sad, on je jednostavno rekao, došao je pre 5 godina kod mene, tu je negdje bilo počelo snimanje filma, i rekao je da shvatio je da ljudi mnogo pričaju o to vremenu 90-ih, a da nema skoro nikakvih fakata, nešto tako raspravljeno po nekim sitnim novinskim člancima ili hteo je jednostavno da nekako, možda je to bilo to grozno dobro, svi znamo, ekonomski, socijalno, psihološki, na svakom točno posle, da samo snimanje da ima neki trivija koji bi možda mogli da odstavimo kao neko... Pa recimo snimanje, šta je on usto u meni lično da radi? Imao sam galeriju u Krpelju, trebaš raspad galeriju koja sad ne postoji, mislim, imamo neku obnovljenu, ali to nije to, on je usto da zabeleži nju, kad je bila, to je jedini snimak te galerije, video snimak, ja govorim dakle u dekoru te galerije, a galerija Krpelje je povezana sa underground stripom, filmom, sa celom tom scenom 90. Znači, mislim da ovaj film postoje pokušava da govori o umetnosti u krizi i kada nemaš publikacije, kada nemaš para, onda objavljaš fanzine, šta ćeš? Mislim, to kao sredstvo komunikacije u kriznim uslovima. Još jedna napomena, pošto u principu u publici postoje ljudi koji su iz te priče sami autori fanzine i ljudi koji su to dosta pomno pratili, dakle, kasniji razgovor posle projekcije ne mora da bude direktno oficijalan, dakle, neka se uključe i oni u priču, pošto tu ima toliko puno materijala da može da dođe do nekih, kako bi rekao, grešaka ili pogrešnih nekih, da ne bi bilo tih situacija, slobodni ste da se uključite da napravimo slobodniju raspravu, a mi ćemo se posle osvrtati i na periode pre i posle 90-ih, pošto je film, koliko sam ja shvatio, omeđen samo taj period, ali fanzinaška scena je dosta široka, tako da predlažem da prvo pogledamo film pa da nastavimo. Da, mogu sad da kažem, nismo došli večeras da držimo neko predavanje, nego da učimo sami o tome šta se desilo. Ja stalno saznajem nove stvari, stalno se pojavljaju, tako da ste dobrodošli da kažete bilo šta, da učestvujete u tom procesu upoznavanja, samo upoznavanja.
oficijalnog dela, dakle, film je prošao, kao smo malo pokrenuli priču, posle 5 godina, da li bi ti ovdje nešto dodavao u filmu, kako se tebe čini sada da je izgleda? Šta ja znam, meni se čini sad sve mnogo onako bolje, važnije nego trenutku kad je rađeno. Mislim, prošle 5 godina, dobro, ovo što mi radimo ovdje kad sad i na zapadu, meni zašto u Americi nije važno, a knjiga je rađena potpuno u fanzinaškom fazonu. Ti si vidio knjiga na Augustu, znači se radi na amateri, lokalne, alkoholičke. To je ono što smo učili 90. putem fanzina. Znači jedna fanzinaška estetika je čak izašla od mojih teorija u Comics Journal u Americi i recenzija dala pozitivne knjige. Upravo te estetike koje smo gledali. Tako da sad više ni ja ne gledam od pritiskom činjenica, ne gledam tako kao kritički kao, ali mislim da je jednostavno svi ljudi, svi koji su govorili, svi se razlikuju nekim svojim stavovima, ali su pokazivali koliko je to bila živa scena i koliko, prosto ljudi su imali toliko toga da kažu, para je bilo tako malo, svaki dan je bio sve gori, treba naći način da se to nekako kaže. Sad čovjek može da nosiš nekim mainstream urednicima, nekim novinama, hoće ta čuda i gadost da objavi, onda su ljudi organizovali to. To je samoupravljanje, ono što sam pričao sa Markom Recinom, da je samoupravljanje najbolji sistem samo koga sprovodi i kako. Ovo je bilo sprovođeno bez koristi, znači onog samoupravljanja koje smo mi doživjeli ti, ja i kao deca i svi, i vidjeli kao neka omladina, ovo je samoupravljanje u praksi zaista bez materijalne koristi i bez hijerarhije. Znači, ja bih rekao da je to izraz, mislim da oni koji su provodili samoupravljanje nisu mislili da će nas to naučiti, ali su nas naučili da radimo ovo. To je zanimljivo, kako ja sam da ti pitam drugo jednostavno, dakle, ti si kao autor, kako se tebi dopada, mislim da je to u stvari jedna prednost izmišljenog filma, da sam izbor gostiju koji govore o filmu, ljudi koji govore o filmu. Dakle, tu je jedna dosta šarena razlika prvo generacijska, dakle, imamo ljude koji su danas neki imaju preko 70 godina, kao što Ivan Glišić ili nešto manje Vasa iz Belog Potoka, onda imamo ljude koji su pripadali mlađoj generaciji, ti bi bio neka sajda, odnosno praktično i ono što pripadaš još 80. godinama. Dakle, taj izbor ljudi koji govore o filmu, ajde nešto dobro. Jako je bitno da je Siniša Dugulić insajder. Film je radio čovjek koji je insajder. Znači, čovjek koji je bio jedan od glavnih autora Low-Fi filma, koji je, kažem, pobratim underground stripa, to je iz 90-ih. Znači, on je sve to proživio na svoje kože, on je čitao te fanzine, on je odrastao na te fanzine, on je nešto mlađe od nas, to je jedna generacija između ovih najmlađih, sledeća generacija je on. Tako da on isto rastao na fanzinima, na neki način uključio se u tu scenu i imao svoj fanzin Jo Pajtaš. Znači, opet samoupravljački film. Ovo je film potpuno samoupravljački, nema tu neko je dao direktivu, treba da se ubacimo tamo, ne. Mi ćemo da radimo film o nama. Siniša je uradio film o nama. Mi smo ovu celu priču mediji zamislili otprilike kao tu varijantu, dakle, pre, sada i posle, dakle, idemo jednu malo putovanje na perspektivu, dakle, ta istorija, dakle, to teklo, jer ovde se film se konkretno bavi uglavnom 90. godinama, sama istorija seže negde, čak možda ne po nekim mišljenjima kraj 60-ih, ali sredina 70-ih bi bila otprilike pravi početak. Pričamo o glavnu Jugoslaviju, dakle, otprilike Vojvodina tu malo prednjačila, što su filmu i vidi, to je isto interesantno pitanje, dakle, na nivou cele Jugoslavije Vojvodina je generalno imala neku najplodniju produkciju, što se tiče ne samo fanzinašenja, nego i uopšte šire alternativne kulture, ali interesantno je i to da se generalno, dakle, opet pominjem Jugoslaviju, dakle, sebe bujala negde otprilike od sredine 80-ih nadalje, da bi jedan paradoks bio da se u stvari u Srbiji najplodnija definitivno bilo do početak 90-ih, dakle, početak ratova, krize, svega toga. Tada je svako selo praktično imalo po neki fanzin i bilo je onako od prilike sve to bilo popunjeno. Hrvatski autor koji živi u Italiji, Dario Adamić, se zvao, tip iz Splita, koji je radio fanzin Zips and Chains, 80-ih godina, dosta onako bio dosta prodavan i dosta zanimljivi tip i fanzin, je radio jednom trenutku, to negdje bilo prilike u vreme Dejtonskog sporazuma, u jednom broju je objavio mapu Jugoslavije, gde je onako dosta jedan težak posao, on je onako filigranski ocrtao sva mesta u Jugoslaviji gde su postojali fanzini. On je tako išao do otvode, recimo sredine kao što su Kosovo ili Crna Gora, gde smo svi mislili da tamo ne postoji nekakva scena, on i tamo pronalazio i autore, i adrese stavili, i tako da, dakle, bilo onako premreženo, kao što da kažem. Tako da se ta scena odvijela i ti kontakti su se dešavali i mimo svih ratova i svih drugih stvari. Recimo, čudan primer da je, na primer, to je konkretno Istre u pitanju, da su bendovi imali sopstvene fanzine, ne znam koliko je to šire poznato, obično su to radili ljudi koji nemaju bendovi ili su u nekom bendu, ali da sam bend ima fanzin, to su dva slučaja.
riječki sastav Mrtvi kanal 80-ih, koji je bio imao taj kuriozitet da rađen, na primjer štampan je bio na nekoj vrlo primitivnoj štampi, tako da na jednoj strani bio, a na drugoj strani bilo ništa. To je šapirografisano. Jeste, šapirografisano, dakle nije postala ta kultura fotokopije mašine o kojoj ću ti sad pitati, dakle fotokopije mašine u stvari je bilo glavno obliče za rad. Evo, mogu da ispričam slučaj mog prijatelja Aleksandra Zografa, koji je sa 15 godina, 1978. izdao prvi fanzin Kreten. I recimo, tada su počeli da se pojavljaju fotokopirnice kod nas, ali je bilo jako skupo, užasno skupo, bilo je malo, tržište još nije malo bilo, i onda je on uradio naslovnu stranu fotokopirao, a ostalo je bilo šapirografisano, to je taj, ne znam, socijalistički jeftini način održavanja, ali šta se njemu desilo? Neko ga je prijavio i mora da ide u policiju da objašnjava zašto on umnožava nešto van izdavačkih kuća, za koga on radi, znači imao je ozbiljnih problema, eto on je neki jedan od pionira, ne kažem da je prvi, ono što ja znam. Uglavnom, šta se dešava? Baš smo pričali o tome, znači tu su se javile prve fotokopirnice, 80-ih ima mnogo više fotokopirnica, pada cena fotokopije, onda dešava se novi talas, pojavljaju se mogućnosti da mlade grupe, neobične grupe dobiju izdanja, što nekad bilo nezamislivo. To su tada bile obično jeftine kasete, umnožavanje kaseta se razvilo, znači povezana je neka scena fanzinska fotokopiranja i umnožavanja kaseta. Obično je to išlo oko muzike, strip je to obično kasno, pošto muzika je uvijek više eksponirana. U muzici sve se brže desi, brže prođe, a ovde se sporije desi, a sporije i prolazi, kao što vidimo. I uglavnom, znači, pojavilo se jedna generacija ljudi koji su htjeli nešto da kažu, nisu mogli da očekuju da ih mainstream mediji objavljaju ili nešto, pa bi to uradili sami, a postojalo su sredstva tehnološka. Nekako se poklopilo duh vremena, a 90. Zašto 90. Pa to je čudna stvar, ja sam nešto pričao, pošto Srbija nije imala neku alternativu u likovnosti. Hrvatska imala mnogo više, imala je zagrebačku školu crtanog filma, vrlo neobično, imala je Novi kvadrat, vreme Novog talasa, a sada se desilo, jednostavno to je ta srpsko-hrvatska razmena, neobična, kulturna. Prekinuću te, znači Novi kvadrat jeste bio, to je vredno, ali Novi kvadrat je uvijek hteo da bude mainstream, nije za nekih baš vezo. Znaš čemu je bazično, moji idoli, moj dragi prijatelj Igor Kordej, koji jako volio što je radnik, on je bio nekad moj idol. Znači, te ljudi jako ceni. Oni su fenomenalni likovnjaci svi i oni su u suštini čitali heavy metal sa zapada su to dobili. Ova naša fanzinska scena, pogotovo vršačka ekipa, ja mogu da kažem, zaista je to bilo iznutra, to nije došlo sa zapada, nije vizualni stil, to sad i na zapadu prepoznaju kao originalno. Znači, jako je bitno da je ovo kod nas lokalno ludilo bilo. Slušali smo šta se dešava na zapadu, istoku i ne znam, na Marsu. Ali fakat da je inspiracija dolazila iz ekipe ljudi s kojima si bio na ulici, s kojima si pio pivo u nekom potrebu ili negde. Znači, prvo vreme Novog talasa, mi smo pričali jedni drugim, te priče su iz života. Znači, stvar je došla i eksplodirala iznutra, a ne toliko spolja. Mislim, na kraju bili smo odsečeni. Meni to lično rusku literarnu avangardu, sa našim fanzinima, na rusku literarnu likovnu avangardu, jednostavno u lošim okolnostima, izolovan, ti bi se trebalo da se ubiješ i dobiš negde na zapadu. Ti onda odiš pa radiš nešto kreativnije nego ikada u životu. To je nešto, jednostavno, šta bi bila slika 90. Crno je postalo crno, belje je postalo, sve vrednosti su postale radikalne. Ovo je jedna radikalna pojava, ja bih je nazvao pozitivno, znači tolika slobodoumnost i sve. Jednostavno, radikalna pojava u društvu radikalnim problemima. Radikalni odgovor na radikalne probleme i pitanje. Kako je? Tu je interesantno isto da, znači nije bilo neke profilacije da ne govorim, recimo, ono su fanzini bili ili muzički, alternativni, ili su bili strip fanzini i onda su se negdje tu nalazili na sredini. Mislim, ja ne sećam nešto puno primjera da su se bavili nekim drugim temama. Da li ti si prisutstvovao jednima i drugima? Kako to je tu vizora i isto? Recimo, meni je zanimljivo da, kako se recimo, najbolji primjer je možda najneobičniji umetnik koji su izgledali od 90. Ta fanzinaška scena je moj otac koji je rođen 1929. godine, još uvijek je živ i zdrav i sve to. On je prvi strip uradio 65. godine, prvi band došlo u 70. Znači, kod njega on se igra kao neko dete, ti ne možeš da radiš razliku između medija, šta je film, šta je poezija, šta je... Upravo se radilo o tome, možda je dobro što nas niko nije prihvatio, što nismo imali nikakve šanse da zaradimo nešto par, nego zaista, ako hoćeš da radiš, to radiš u sopstvenog stava ili ludila ili otpora prema svetu. Znači, bila je bitna ta, baš sam danas rekao prijatelju Vladi, prosto mi nedostaju u stvari Vuk Palibor. Pričali smo o tome, zašto sam ja toliko senčio i puno radio na nekim ranim radovima, zašto nije bilo ničega, nije bilo nada što se objavi, nije bilo inostranstva, nije bilo uspeha. Znači, bio se okrenut sebi, on se puno
strašno, to blago energije, to je jedan zatvoreni svet. Prosto, hvata me nostalgija za 93. Pogotovo grozno zvučenje. Mislim, ali u kreativnom smislu, da tu budeš ti u tome, a ne da li će to nekog objaviti. To tad skoro niko nije objavljivao. Posle smo doživjeli objavljivanje u luksuznim izdanjima i sve. Ali to je jedan svet okrenut sebi, to je došlo iznutra. Jako postoji intenzivan unutrašnji život, puno zanimljivih ljudi. Sad su mnogi otišli na zapad, bili su morali da se zaposle. Evo, juče sam slavio sliku Nagora Devolca, koji je glavnih aktera te scene, koji prevodi naš premijer Vučić, otvara 300 mesta novih radnika u Vršcu. I ovaj Vlastov Hemofar prevodi Novce, onako peva. To je taj Nagora Devolca, jedan od najdivnijih, najluđih predstavnika vršičke, underground, fantasijske scene 90. Znači, život ide dalje, mora nečega da se živi, ali ispada da su ta vremena bila najbolja za neke stvari. Mislim da su fanzini bili možda najbolje što se kod nas tada desi. Da, tu ima puno tih primjera da su ljudi odlazili u druge krajnosti, to mi je jasno. Jedan od najekstremnijih po meni, koji zakon zaslužuje dokumentarni film, je u pitanju jedan jako bizaran primjer iz Sarajeva, dakle sredina 80-ih, 87 godina, postoje naci skinhead fanzin u Sarajevu koje su radila 3 čoveka, 3 različite vere i koji su posle pucali jedni na druge. Dakle, sve u svoje vreme. Paradoks je taj da u filmu se pomenja jedna notica da je otprilike da su ostali ti kao nacionalistički i ti neki levičarski fanzini, što je jako tačno. Međutim, tu postoje jako čudne te biografije svih tih ljudi. Ja znam baš na desetine slučajeva da su recimo ljudi koji su pravili anarhističke fanzine kasnije bili ranjavani na ratištu kao ekstremni nacionalisti. Iz daleke znam slučajeve da su postali ekstremni ziloti koji imaju neke naci kampove i tako dalje. S druge strane, viđao sam situacije da se neki ljudi koji su dolazili iz tako jedne ultra desne atmosfere danas, ono što bi se rekao kolokvijalno prohipsterisali i postali onako predstavnici tih drugih Srbija, Hrvatske, Bosne i tako dalje. Tako da tu ima vrlo čudnih ličnih perspektiva. Mogu da kažem najčudniju priču o fanzinima. U Nišu je postojao fanzin Pingvin koji je izdavao Pandur, koji ga je ugrožavao tako što je izbuto. Znači, sa svojom legitimacijom više pretio i za džabe su mu stanali da što je Pandur. Stvarno, ja imam 2 primjera tog fanzina. Znači, i od lođeg ima lođe. Isto još jedna stvar koja je interesantna, dakle, taj jezik sad, znači ti si, pošto sam te već apostrofirao kao iz Trim crtače, kao nekog iz alternative, sam jezik je bio karakterističan i on se uopšte tog, da kažemo, slikarstva, dizajna, nebitno, tu inkorporirao, dakle, zanima me, kada u srednjem dolazi tvoj prvi neki kontakt i da imaš svest i o jednom i o drugom mežonom, dakle, i ovom underground, rock'n'rollu, hardcore punk, i ovom stripovstvu, kada ti u stvari razvijaš taj stil do kraja? Pazi, ja sam rođen 1963. godine i prva stvar koja se sećam od rock'n'rolla, to je Trla Baba Van, 69. na jednom Krš Arti. Možda sam ja čuo nešto pre, ali to ono što čeka se, znači tu počinje moja rock'n'roll upućenost, jako davno, znaš. E sad, bio je Black Sabbath, 70, bilo je svašta, ali za nas je značilo kao klince, recimo, Novi Kvadrat kad se pojavio. To je bilo ono kao, ovo je kod nas, ovi su na svetskom nivou. Kapiraš, to je otprilike bilo, a i naravno Novi Talas i sve. Sve sam ja tako prošao, čitao tu školu kao i svi mi, ali čudno je da nije bilo 90, da je bila normalna zemlja, su bili neka, recimo, neka Čekoslovačka, su bili neka Slovačka i Češka, ne, recimo Slovačka, to bi moglo. Možda se to ne bi sve desilo, znaš, ja sam bio neki isto potrošač zaposlen, imao neku porodicu na početku 90, ali sve je počelo da se raspada i u mom ličnom životu i država, to sam zahvalan. Mislim, ružno je što se to sve desilo ljudima loše. Ali u tom lošem, kažem, da nije bilo toga, tog pritiska... Ali to stvorilo neku motoriku za... Mada ja verujem da, recimo, sama činjenica lošeg okolnosti neće doneti kreativnost. Ali ako postoji kreativnost i senzitivnost u nekom, eksplodirat će, što si ti rekao, u nekom sferu. Neko će da postane fašista, neko će da postane monarh, neko će da postane izdavač fanzina, neko će da postane punker, neko će da se ubije, neko će da... Znači, za ove naše scene, da ne kažem da se sa ljudima desilo. I to ne samo sa underground scene. To je stvarno bilo teško vreme i ne treba biti grub prema ljudima koji su svašta uradili sebi i drugima, jer jednostavno nije lako izdržati to sve. Oko samog izraza sam teo da te pitam, dakle, to se posle prenosilo na neke mainstream nivoje, dakle, omoti ploča, omoti kaseta, odnosno pre svega tih prvih nezavisnih izdanja, to su, kako bih rekao, delegirani samih fancinaša, dakle, ljudi koji su svoje uču pravili omote za kasete, slali i tako dalje. To je ono što smo pričali, čini mislim da je prvi album Disciplina Krišpina, koji je Koje uradio, koji je naravno totalno amaterski nacrtan. Koji je u tom samom duhu, u tom jeziku, da. Tako je fenomenalno izgleda upravo sa tom muzikom i koji je izašao iz fanzina. Kao da je odjednom, ne moraju svi da budu ne znam kakvi citače, ajmo malo iz srca nešto, ne moramo samo iz mozga. To je došlo iz fanzina, da se
znači, šta je fanzin bio? Fanzin je bio, nemamo mi se profesionalne urednike, nemamo tiraže, nemamo profite, imamo slobodnu teritoriju. Malo primjera kao radnik štalca. Ja kažem samoupravljanje, ali mi smo stvarili samoupravljanje, ne oni da su nas maltretirali s tim, znaš, ne su svojih... Mi to nismo radili kompetentni, mi smo bili samoupravljači iz srca, iz osjećaja, pomagali smo, što bi rekao Jakov Popović koji izdavao stripe koji iz fanzina prerasli čak i u magazin. To, spavali smo jedni kod drugih, jeli smo šta smo, delili smo sve, mislim, pomagali smo skoro neka sekta, fanzinaši, 90. To je dosta zanimljivo kad pomenemo Koju i njegov, da kažemo, taj dosledni stav u samom mainstreamu. Jedan dosta interesantan podatak, pošto pominješ malo Marka Beclja, koji da tebe isto ostavio velike implice sa svojim muzičkim, dakle, angažmanom. Prvi fanzin u toj nekoj varijanti, prvi ulazak u mainstream bi bio u stvari njihov prvi omot, on bio produžen prvog albuma, koji je urađen kompletno kao fanzin. To jeste fanzin, odličan. Znači, ta pločka izašla 1975, znači pre-punk, pre-punk. Jednostavno, po meni je to Biblija undergrounda. Omot koji je fanzin, muzika koja je u lutilu, šta se nalazi. Znači, napravljen je model, ajmo da napravimo svoj sopstveni svet, koji totalno nije svet od ovih spolja amatoraca ili ne znam kojih, ono. Znači, Breceli sa ekipom uspio da napravi prvi, ne znam kako je to izašlo, su ste povukli iz prodaje. Nisu prijavili javno. I cenzurisano. Kurinski su zabranili, ali kao nismo zabranili, ali kao posle na primjer, kako su sklonili. Nije nekaj cenzurisani, izbačeni su neke stvari koje nisu ušle na kraju nogu. Da, ali su povukli iz prodaje PGP, da to znaš. Posle 30 na prodaje, primjer koji su povukli, to nisu to zabranili javno. To je taj neki socijalizam, koji su jednostavno sklonili, znaš. I hoću da kažem, ali to je bio model nečega, ja mislim da bi svih medija u bivšoj Jugoslaviji, da je ta ploča, to je po meni kamen temeljac ex-jugoslovenskog undergrounda. Znači, može da se stvori nešto totalno originalno na tvom jeziku, u tvojoj kulturi, što nije prostitucija, bijelo ljube i šta se imamo tamo, nije estradna priča, to je underground priča. Dakle, slušamo malo vrata u mainstream medijima. Da, i to je prvi, najbitniji fanzin, verovatno, možda jedan od prvih najbitnijih, najprljaviji, svaka čast, respekt, to je tačno. Inače, informacija je sledeća, da ne znam kako to ušlo u eter, ali u Sloveniji se upravo pravi jedan dokumentarni film, baš u prvom albumu Buldožera, da će biti i to tretirano, sam taj dizajn i vizualni izgled. Šta mi još zanima vezano za tebe? Ti si dalje u poslu, ti dalje pratiš stvari, postoji taj moment budućnosti, dakle, odnosno moment sadašnjosti na neki način, dakle, fanzini kao preteča interneta, to je neka teza koja se i napolju i ovdje promovisala, dakle, samo korišćenje uopšte generalno toga, kako bi rekao, likovnog dizajna i uopšte se te stvari ulaze u život, ulaze u narod, dakle, sada su fanzini uglavnom na internetu, mada nisu svi. Nisu, ali upravo ta 90, to siromaštvo, bio je taj bezvezni reciklirani toner koji je ponekad siv, manje ili više, skoro nikad crn, ali mi smo to obično radili na A5 formatu i mi smo preporučivali ljudima koji nemaju para, ako nađu iskopira i deli i radi što hoćeš, znači, umnožavalo se to, ko zna koliki su tiraže, to zaista niko ne zna, jer je to, i to je preteča interneta, tada nije bilo naravno toga, kako da ljudi umnože, to je nekad bilo nezavisno 70, da neko umnoži knjigu, oni fazi, to je 15-20 strana, može se kopirnicu, odneseš i odneseš nekom za rođendan ili na pijaku ili čitaju da se smeju i tako. Nije to bilo nemoguće, ispravit ću te zato što su, ja sam vreme šalio bio predlagao nekim ljudima da su te ne prave određene izložbe fanzine, da uvrste upravo i te neke disidentske egzibicije iz Jugoslavije, dakle, što je tada puno popularne, recimo, proglasi, peticije, određeni zabranjeni tekstovi, tako dalje su se upravo slično kao fanzini fotokopirali i delili, onda imamo situacije po različitim većim gradovima da su se ispod žita, čak onako nekde subverzivno razmenjivali među ljudima i onda to u šali stano zvalo da to se nešto... Ali to ti opet da kažeš, mislim, oficijalno izdanje, to je teško skupo. Ne, naravno. Pa ne, znači, a to je to kad ne možeš, kad neće mainstream medije da ti objave, to su i oni radili, onda ćemo mi sami. To je to najzdravije, to je onaj ground level, to je najzdravije. Fanzini su ovdje krenuli sa ground levela, razumiješ, manje više su nestali kad toga nije bilo. To je u redu, dobro se postoji internet, pa se to fotokopiramo, stavljamo, ali to je došlo iz života, to ti je kao narodna muzika, 18. veku, 19. veku. Znači, ljudi se skupe i razumiju se i rade nešto i vodiš sebi duh i pokušavaju da, znaš, to je jednostavno jedna pojava koja je došla iz, kako bi rekao, iz života, to. Nije došlo gore iz teorije umetnosti, nego je došlo, to sam i pričao. Či to priča ne liči na neku verovatno, sad su se našli neki intelektualci pa pričaju. Ti si bio u istih te scene i čitao sam to isto. Mi pričamo kao drugari onako, sad znaš ono, tako je to nastalo isto.
neformalno, spontano, ajmo ono, iz života. Da, tu se u stvari, ja ne bih sad ponavljao stvari iz filma, uglavnom tu se nešto nagoveštavalo, dakle, sam taj rečnik je bio krajnje neposredan, dakle, nije uzelo se da se odgleda od oficijalne muzičke štampe, recimo, i tako dalje, uopšte. Da. I oficijalnog kulturnog sistema, uopšte. Bilo je, recimo, jako mogu parodirati ono godina kulture i to je, mislim. Nastavili smo, recimo, kulturu kao kravu, pa onda seksualni odnos sa kulturom. Tako, lepše sa kulturom, to je tako. Jedna stvar koja se ovdje malo provlači i možda bili nije do kraja jasna, ali u principu tu nije kao da je isključivo to ono bilo ono dancing in myself, da kad igram ga u ćošku, dakle, tu postoje ljudi koji su odlazili na zapad i uspevali u tome. Zografa si pomenuo, naravno tvoji radovi su također bili prisutni napolju i tako dalje. Zograf je odličan primjer, pošto ne samo što je oficijalno osvešćen prvi autor fanzina, još 78. sa fanzinima Kreteni posle iznad, recimo njegovo to posvećeništvo je sezalo do to da ga poredim recimo sa Brankom Vučićevićem koji je donosio Fluxus u Beogradu i tako dalje, koji također ima neku, da kažemo, fanzinašku logiku, neku unutrašnju logiku mnogo godina ranije i tako dalje, u svojim knjigama, u svojim radovima i tako dalje. Dakle, taj neki kontakt sa zapadom, to se nije ono otvaralo. Dakle, kako se tvoje iskustvo? Šta je zanimljivo? Šta je Zograf? Šta je veličina njegovog dela ili rada? Ja imam tu prvu sveščicu sa kojom ja se probio, kako je došao posle do Kramba. To je znači ovakav format, ne znam koji je to format, jedna plava naslovna, ima 16 strana. On je to poslao nekim zemljotresima koji se dešavaju ovde pred rat, u leto 1991. u Srbiji. I došao do nekog autora Jay Lyncha, taj iz generacije Kramba, ali on nije toliko poznat. Ali uglavnom on se to svidelo, ovde je to negde reprintovano nekim besplatnim. I onda je on došao zaista preko malo najmanjih fanzinčića koji ima skromnijeg. I to ti je ono ispod 20 grama. Znači, zapakuješ u koverat, da ti ne bi naplatili ekstra, mora bude ispod 20 grama. I onda napakuješ što je ispod 20 grama i poslao Ameriku. Tako, bukvalno se... Znači, format je prilagođavao ove poštovine. On je stil, znači on nije, ja znam, on je iz jednog graničkog Petrovaca, on ima tatu, mamu, liku, sve to iz njegovog života izašlo, kako je on to sve uradio. A šta je najjače? On je, kako se zove, nije imitirao nikoga sa zapada. Oni su prepoznali nešto originalno. Znači, prvi put nije bilo samo, ajde da što bolje ponašamo od njih, pa će malo možda nas udostoje. Nego on posle svoj neki rad nije ni očekivao, ljudi sa tim baš podostoje. Ja kažem, sa ovim sad robustom koji Comic Journalu, to je još mnogo brutalnija, radikalnija verzija. To je zaista, sad može se reći podljavstvina i svašta, ono. To je rekao i recenzent, Amerikanac u Comic Journalu. Kaže, of course it's offensive, naravno da je uvredljivo, ali kakav bi bio? Taj naš izraz koji smo... Znači, taj fanzin jednostavno bio... Pazite, da smo imali, zamislite da smo bili neka normalna zemlja, možda toga ne bi bilo, da ti objavljaju, ali sreće što nismo bili, na nekom nivou, na nekom nivou je, znaš, na fanzinima je bilo sreća što je bilo tako bilo. Ali, kažem, svako iskoristi 90. slavu sa svojom ličnošću, neko je bio ubica, neko je pljačkaš, neko se obogatio, neko se ubio, neko je... A mi smo bili to, znaš, čekali smo da svoje ludilo negdje iskali, znači, čekala takve, ili kreativnost, čekala je neku priliku. I onda je to eksplodiralo jednostavno. Ima to ostaje. Fotokopir mašinu gledam kao osnovno oruđe, pošto je bilo najšire u primjeni. Međutim, postoje jedan 80-ih i također bio jedan trend koji je odmah zamro, dakle nije se razvio ni par godina, možda godinu dana bilo da se radi video fanzini, što na zapadu tada bilo popularno. Naravno, radili su se u Sloveniji, radili su ga članovi grupe Borgezija i to je bilo dosta ambiciozno zamišljeno, gde su strane bendove malo motivisali i tako dalje, ali ta forma se nije posle zadržala. Misliš da je to zbog tehničkih nemogućnosti ili možda zbog nezainteresovanosti za sami glas? Ja mislim da je to bilo zbog tehničkih problema. Pazi, poslati jednu kasetu ili to je mnogo skuplje, jednostavno sve je to mnogo je lakše svojim fotokopiranjem i sve. To je dosta čudno, pošto se u video izrazu, ti si bio prisutan na raznim dešavanjima i festivalima vezano za uopšte underground strip, ali i šire, tu su se često radili ti low-fi filmovi koji su rađeni upravo tim jezikom fanzinaškim, apsolutno, ali nikad se nisu koncipirali kao video fanzini, nego su funkcionisali kao delo za sebe. Pa to je interesantno da je low-fi film, da ga sad mnogo manje ima u Srbiji, nego kada je sve mnogo jeftinije tehnologija. On deli isto sudbinu kao i fanzini, isto vreme se i ona zbira. Da, čudna je stvar, čini mi se da je low-fi mnogo više došlo iz posla, da to ljudi koji studiraju u akademije i sve, ali mi smo bili zaista... Ali izraz bio fanzinski, apsolutno. A mislim da je Underground Strip došao iz jednog primitivizma, iz jednog, kako bih rekao, iz jednog mnogo veće low-fi, mnogo veće, jednostavno ludila koje je duže trajalo. Kako je neki drugi poklopio se, sveće su se poklopili low-fi, ali pre svega Zograf ja su bili matori tipovi za većinu low-fi. Ali ste mladi tipovi za većinu ovih u filmu, to je još mladi tipovi.
to je neki drugi generacijski možda, znaš priče, ja ne znam. Zanimljivo je ono tvoja varijanta da ste ti praktično napravili porodičnu manufakturu, kod tebe su razne generacije su tvoje prizvode. Baš sam u ovom filmu vidio večera sam Šutor Mačka, kod ovaj narod Beogolac koji sad prevodi i priča ambasadorima i to, kad vadi iz gaća, mačora i to sve, ja baš kad pričam više puta, ja ne znam kako se to desilo. Sad ne bi mogao, ja to ne bi mogao, daj mi sva sredstva, ja ne znam kako se desilo, stvarno mi nije jasno, mislim, ja sam 50 često se to desilo, meni nije jasno kako. Mislim, ne znam što toliko je bilo sve ludano, ne znam, psihodelično, ne znam, što to je bilo pred samom bombardovanjem, znači to je 29. novembar bio praznik, i kojim sam slavio, mi nikada ne slavio budaleka, i to je bilo prosto neshvatljivo, znaš, jednostavno, to je bio duh vremena koji smo mi dobro uspeli da iskoristimo, da nešto toga ostane. Jedna od stvari koju sam malo pre i najavio, to je da su u sali prisutni dosta ljudi koji su se bavili samim fanzinima, ali i ljudi koji su pratili, kao i ljudi koji su generalna publika koju to nije možda ni zakačao. Uglavnom, možemo da pređemo na taj deo, da se da neko nešto komentariše, da pita i tako dalje, ne bi bilo loše. Šta je danas sa pričom? Mislim, mnogo je lepo priča, ali sve nešto u prošlom vremenu, šta je važno. Pa da, mi smo načeli malo priču, međutim, pošto se ovde bavimo tom, dakle, istorijskom varijantom fanzina, a do danas su fanzini preneti na net, jer su mnogo čak i neposredniji nego što su bili ranije je to bilo tet-a-tet, dakle, nije morao neko da se direktno obrati nekome, dok je to sada puno otvorenije, tako da njihova priča o tome tek sledi, to se dešava se strahovito puno toga, recimo, na Facebooku je fantastično, recimo dnevna doza jednog prostornog Srbije, fantastično, znači mentalitet, folklorni izraz, totalno, ima gomila stranica, recimo Vladika Kačaven, lažni profil Vladika Kačaven, to treba vidjeti, to je hardcore, ima znači, jako dobro, to su meni fanzini novog vremena i to su sad neki novi klinci našli izraz, da spoje reči izliku, ja uživam, recimo, dovoljno ti je YouTube i Facebook, mislim, ta bolesna strana YouTube-a i Facebooka, da uživaš ako si antrogram, ne treba ti ništa drugo, godinama možeš. Kaže, preporučujem dnevna doza prosječnog Srbije, gde je Vladika Kačaveta, otac Branislav ne sa lopatom, mislim, mi njegova lažna, to treba vidjeti, to su dostignuća, to neko mora da istraži, to su sociopatologije i psihološke patologije, ozbiljne istraživanja, ali jako smešno. Znači, zakon, a Vladika Kačaveta, zakon. Kaže ovako, njegova bračna faca, stoji se u kapu, kaže, bolesno je biti gej, on kaže, bolesno, dobro. A njegov izraz, naš ozbiljno kao sve. To je po meni mutacija, to su novi fanzini, i ima ih i tekako, cveta, slobodna reč cveta, koju ja vidim na netu. Samo se treba potruditi da nađeš. Ovo su bilo pitanje dragoceno takođe, pošto je interesantno da druga stvar sad, dakle, vrlo je popularno zadnjih godina, to se predalo i recimo u Novom Sadu se i to vrlo sada na snazi, da se rade luksuzne monografije, stari fanzini se reprituju u nekim finim luksuznim izdanjima i tako dalje, dobiju taj jedan oblik, onda to ljudi kupuju onako kolekcionarski kao box setove, CD-ove i tako dalje, ali sam internet, tek se to rasprostiri, o tomu će se vjerojatno snimati filmovi, pisati knjige ili šta već. To je još divlje anarhično. Da, to je Ne znam, neće da se završi, ako svaki pravoslavni vladika dobije svoj lažni profil, da se čuje istina od njega, da se čuje istina. Znači, to je, ja ne znam, to moraju teoretičari neki da vide, to će biti za doktorate, ozbiljno. Mislim, to je zezno i super. Evo ja bih nešto samo da dodam. Meni je zanimljivo kako je Voxler jedan od prvih zapravo autora prepoznao mogućnost Facebooka za specifično bibliotekarstvo. Rani ikrpili koji su možda imali neki manji tiraž, dobili su 1000 novih čitalaca. Mislim da se ti još pre 6-7 godina upozorio da se neozbiljno u stvari tretira Facebook koji ima ogroman potencijal. I super je što si sada upravo tu i našao i prepoznao ove nove forme, fanzinske. Međutim, sad se setila da je dobro da pomenemo da je 2010. pojavila se jedna prilika da se fanzini i fanzinska strip produkcija prvi put na neki način sakupi, opet da posjećam do nijedna biblioteka, nijedan arhiv, niko nema, niko nije skupljao i nigde to nije na neki način tretirano da se sačuva, osim u ličnim arhivima. Taj projekt se zvao Nevidljivi strip,
tada Narodna biblioteka Srbije, odnosno Sreten Mudričić, koji je bio njen upravnik, je čak alternativni strip pozvao da predstavlja Srbiju na samom knjigu u Leipzigu, gde je Srbija bio počastan gost. Imali smo i izložbu gde je Vostokov Nosferatu plašio okolne posetioce štandove u Leipzigu. To je prvi put da ja pamtim da alternativni strip nacionalnu reprezentaciju imao i naravno to nije mogo dugo da traje, ali rezultat tog spektakla trebalo u stvari da bude jedan projekat kapilarni arhiv koji bi otvorio Narodna biblioteka gde bi svi bili pozvani da budu svoje fanzine, da rade historiografiju na jedan horizontalan način, da ne postoji nijedan centar, da kažem, znanja o fanzinima, niti centralni arhiv. Tada, za to smo bili zaduženi svi mi, jer to je bilo na neki način otvoren poziv, izašla je knjiga Nevidljivi strip, sva 3 jezika. I najveći resurs tada su nam pružili lični arhivi Radovana Popovića, računali smo na tebe koji se nesebično već delio na Facebooku Krpelje, i Mirko Stilko Mirčez, nedavno preminuli, tako da trebalo bi da možemo da pomenemo večeras značaj ljudi koji su na taj način negovali fanzijsku scenu, podržavali njenu buduću produkciju i aktualnu produkciju. Sada imam zadovoljstvo da najavim da će Metaklinika studiju, odnosno tvoj veliki sledbenik Lazar Podraža i Nenad Trifunović i njihova ekipa obnoviti ovaj projekat. Nevidljivi strip će biti online platforma, ono što će uspjeti da zakupe digitalizuju i naravno uz tvoju pomoć, ono što si ti već ogromnim svojim trudom uradio, bit će dostupno svima i bit će, nadam se, opet uspostavljeno kao kapilarni arhiv, što znači da će svi moći da učestvuju u ovoj historiografiji, upravo zato što ne postoji jedan centar tog znanja, i da će se otvoriti neka vrsta forma o ovoj nevidljivoj i nepisanoj, a važnoj istoriji. Evo, ja sam samo to htjela se pohvaliti da će to uskoro opet da bude i da je u pripremi jedan ozbiljan intervju sa Vostokom koji će biti uvod u ovaj nevidljivi strip zajedno sa još zoografom i Radovanom Popovićem. Oni će vam pomoći da usovedete i posle da krenete sami da ispravljate i dopunjavate ovo nevidljivu istoriju. To su lepe tekste, samo sam. Generalno, ti si dalje prisutan na sceni, kako sada funkcionišu to? Da li postoje fanzini starog tipa koji se fotokopiraju u žaru, štampe? Ovde imamo jednog čoveka koji je rođen u Londonu. Gde si Marko Balk? Tamo. Čovek našeg porekla rođen u Londonu koji se još uvijek pune lana, maltretira time da šalje papirne fanzine na adrese kogod hoće. Znači, Marko Malk je došao ovde i počeo da živi u 90-ima. Eto, jedan čovjek koji još uvijek živi u 90-ima, evo ga on sad da kaže zašto to radiš i kako to radiš i šta je to? Hvala. Ne znam zašto radim, ali mislim od dosade najviše. Što imam previše vremena i uvijek me zanimao stripika i htio sam tako ljudima da šaljem nešto što ja bih da čitam isto. I tako. Može jedan dan niko šalje nešto nazad, u sada niko ništa. Možda ćeš ti da pokreneš novi talas, pravljanje fanzina, razumeš? Uvijek jedan počne. Mislim, možda počneš novi krug. Da, ne znam, vi što digitalnom slanju, to je super isto, ja ipak volim da bude fizički nešto što može duži u ruku, tako da čitaš za sada. I da, daj Bože da nešto više okrene. Samo napred. Hvala. Ako neko još ima nešto, ako nema, da možemo da napravimo neoficijalno da nastavimo druženje u kafiću pored, ili ima još neko nešto? Ok, to bi bilo to za večeras. Tebi hvala za gostovanje. Mi se nadamo da ćemo ovu, da kažem, sesiju nastavljati i dalje, da ćemo napraviti jednu seriju predavanja o fanzinima, može se iz toga izraditi još neka nova dimenzija. Hvala najviše.